Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidira Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: padum sifat yang harus bak Tuhan. Jawab: saboh sifat. Soal: teh saboh. Jawab: gepejut segala mungkin. Soal: padum boh mungkin. Jawab: mungkin naput. Soal: teh put. Jawab: mungkin maujud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad, mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Soal: teh misal mungkin maujud. Kiban contoh ji. Jawab: lage misal alam yang na di masa jino. Soal: teh misal mungkin ma'dum. Kiban contoh ji. Jawab: lage zat nabi getanyo dan Nabi Adam di masa jino. Soal: teh misal mungkin sayujad. Jawab: lage uro kiamat, bangkit dalam kubur dan hisab. Soal: teh misal mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Jawab: lage misal iman Abu Jahal dan tutung laut. Soal: padum macam buat yang harus bak Tuhan. Jawab: 8 macam. Soal: teh 8. Jawab: ijad, i'dam, nepena, nepetan, tahliq, tarziq, nepejut, neberi rizki, ihya, imat, nepehudip, nepemati, ihda, idlal, nepetunyok, nepesusat. Buat hadarat pogutanyo. Soal: pua-pua yang wajib tak i'tikad ba Allah. Jawab: wajib tak i'tikad, harus nepejut dan nepetan. Bandum mungkin, nepejut mungkin hana netuang. Faedah: wajib bahru bandum alam, mustahil. Qadim bandum alam, wajib han ji, beri bekas ngon sifat ji, mustahil ji beri bekas ngon sifat ji, wajib han ji beri bekas le tabiat, mustahil ji beri bekas le tabiat. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.